Contact bom Dawa'at one out una okay right ulamalak. Praise the Lord. Pain met na kay wa kulo na singkat ke lensa se katilyak na ke inta ka na ke lutut ke gastal pe ke lechim singine. Alang se pain met na ko ke mawida kay ni pe ke ko singe we be with we ashma ever showing pe kulo kak sikin malap ke kalayang lal ka tena tuin di sa madialag Pastor Lino ka nga sumna ka Kona, Pastor Given. ay okay right Praise God, kita tayo na ngayon na. Ngayon we kumbe. okay wona kal sab malutut ma nga lang sibe maan pe na iruk pe ke pa in ka in sibe na akai kat ke kas mata ka chesh ke le ni ka ya Amen. alena pagidin ka in non ko yok ke long silan God pa na ko civil belong kasin sin ke good kasin aku kat le aku lang na chesh ke din ka in te lut ke Belgium mga sikya ko. Kudet te ngatin tawle ke Belgium when ale na upe na payin ko in niki ko weekend sima komito na paila wangin kene kumingo jipena suk mole la ko suk auliak every mga sikyak genikin auliak el wipena safla ke pen mamang sa len safla singa ko pakatalina ene na inakoy session sie akes makunye session sie pele na kaiwa proy ke session sie godin koin kain kon la len singe hallelujah godin koin na ko la na ke len la lapsilan god mai to ko paye alina masang kulo na singat malalap ke kastal mai tena tuin nikas na ses godin koin akayak godin koin akayak pe mawiyespe ngalong sina mdawa kinchipe na men uskat ke oplan Jesus ke kusensyak silan met tamalutut kin belche la mange sikyak nge belche sisa mange ngalal fungi makot na kiwa long tari la ashlin siya tako asmana yok sumay sikyak nakot kusensyak pekela fukya atin len singen me sikyak ko me sikyak metliki me kalme me akal mae sikyak kedin kay nito la pangen katashke katali naftutu yang nake kat ashke dari ko tretna luis ko fukya ma Jesus en litikat kedin kay die ke akalen pin sikyak ke monglash kedin kay nito la katashye napanange ashpeda ke kisin siyak lash msiyengi kedin kay ngako mashiya msiyengi fukya ngatin pela na shishke ngakom liyam singing mane orela na paye ekleke moulash kedin ganito kat finito na paila mai shaflake lendituo na ngakomete moulken moul skosokse ka moulin trailakse ngakom yale na shuk na payin kain shukat
kadin koin aku kat na sin God ko len koin aku kat le kiden te mata Israel lak nike mga sikyak nakatita la wangin pe makoin reksaye wangin pe makoin super sikyak saye kadin koin nan ka pai la kat na phone na may may tan kayin mo ta long tari ke peng busing kayin mo ta long tari ke ta ko silan lem ngai ko kilem na ta ka ismet lan ko ngalalan fing mo kayin mo ta long tari ke pelal noa katil shulke kun na sin noa la ka na sta fel dahil sang ye siofo kato may taing kay nakula di ka lang ng God na sis may taing kay nakul akulustle metti ki mga sikyako kotte ko in fact mo kokotay na excuse mo wangin pelo ko ngaten long ko fkya nan ko kilsang pelan med ke lan well no yes you kato no I preach no I ne mashayak so while check na preach na sin maito in ko nauliyak in ko ta ko na yun God safla yung mutal ko mo kay fan na mole when maito ito la masya ta ko na bangin si mama aspe na musienge ora Jesus if mo weapon na pelal noa maito blessed mayin tena sikyak ke tena sa sikyak na maito we tal me tile kisano dal tile monia kinsano maingi masi mga kumsano nam siyengi nga ngama tao sin luo ye pa uteka na shishkitin ko in akwigotle kibet si Christ ta ko nim siyengi in ko in fact la kasingi la le si fit na floko ko nakiwain ko na akwigotle napmuit po siya wepen na kipelal noa ilus adamo luis pelalus ilus fa mo wud na tena sikyak mana kiwa mit mata lalu sa mise mana kiwa we na mita apangi kato na naklan mita kita blesek makya kadi fatni the shok the long sin of pailan God it's changing it throughout each generation it's changing getting God it's from na sin mitlan in ko tafela na ke full na ke sunkat misenge koting ko inakwi kotle mayin manapay sila tukun mainge wangin pe mai ka norek na kung finnon ko tausin luwo ko to utoko na sum ko utoko na sin mankind ko humankind in ko in auliak liki ko to ko na kimol pos na mitma tena long pos na mitma batle pos na mitma audi apa nang koti ini na nampay kuding kon loang na kya mabu siya nyo kya siya kuding ko hindi lakot asya me pulan pelo me ngit mao na me pe kot aske me sikya ke pulan pel si ma akalim yak nge ko me ma apkuran may ak ngit kikot kuding ganito lang
got ashkelin chantari. Kaisi oye, but Jesus elak kelim ye. Bagute sham kem shenge, kuteak kuye shishin kem shenge. Got finakelin mange, nakudin ko na ak kuye shishin kem shenge. Kudente oina felom shenge. Mutulage ko intrailak na pa ikipetsing. Fos tausin luosing alin na yok na pa inkain. Wayin gadit tilang sinas si fan na mit ma tilong ek mit ma tawale panan ilila inkain lusen belsing. Bel na loylo si. Or when na pa excuse lan ma ito. Na pa akkelin yun na pa long silan God. The God long si fellow inge. El sa pa when si fan na natin. Na fellow mi siya tayo lus na kayo siya ma lalalfong lol. Lalalfong ifat ya tawale. Lus fay small mabagbat. Pange na pa akkelin long silan God. Na pa nang ilne orela mange kalim tari ilke na sipanak ak kayikot akes makunikot kikaslan. Panang fos agos ke mariche ngasyak finars mit kain riti fos agos ke ikas kushayan ao Kaya kung gano'n, kaso, kami kayo, buhay kawal siya mga kamsam. Kawal siya. meto lungudakos buksina lashkaya Meto Jennifer. Pasakos. patakos funny. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus el tapu que fat na celos. Liegos yang takos inti akia payak te sinkatay na met. Met pes ema tako sa fat mailos kasinek e fat ngapa misaya. Hello se kia pala met pes. Ko se fa long pa siya may unyin apkaran e paing ke may unyin lay salame. Tashok ta nikos fos niya. Mainge na nasikya. Tashok ta tia paing safla yin felo. Matan fel e fa tuyak line matan fel. Toko siya e fa line siya sinsiye. E fa siya lalap e kushusinen na kaywa. Mainge na kaya na polongal se metlan siya matan sa akulan Jesus. Really funny pena. Mameta e ma shuo kosi eis kosang inakayo ki kos ne ke enwa ki kos. Maite na kayo e fashion nga kos ke shipek. Mait pes e fa falayak lalay fung ilalos ki pelsen. Elo se takaka na siye sinsiye e kasi siye sinsiye. Na mait pala ki kia pes e fa sikyak e kie pala mait pes. Kishipin makuluka e yok e lukinen na kaywa. Aralong sila meta e shikshikeni. Tashok ta katena met sa mateng na kisafla ilefa moul. E peng woing e kitoko siya e faluti e fin fela na fonin melo na sin met na kaywa na fela fasafla. Wow. Praise the Lord. Kadin ko na nurse lawing na paigi. Machi sila kalan na shin ke kun gat machine. Kain matawat ke machine sin lan ngayon fact mo. Kusin taran ko usin ti kiep ka kos. Panga masi mitil fact.
kusin taran kuus na alila yok na pa ikan men masingi me tikinay samram kun me temperatures ke mamay sikya ke go oye me ate fulen mai tako nga en samram kun masima alina falkiden loing na ke elmo kusin taran kuusin te kiap yak na kuus may ma singi may ma na sin may talal ni pe yok la mit pers ya matako ilang mit pers mit liti mit palo pers ya tako etako kinek etako fakit la pa il palem il pamasaya siya mit liti pers ya tako sul kya kun ke singe mit pa ye mit masiro me il fact na ke deception ko eletisivia may tapa il tako fakit la pa Jesus el pa Messiah na may ta put down the guard tile pwede finta ko fact mo il pa ko il na pa Messiah may ta yalin na lain lutisya mo dali talag luti kikiap si pangit dali ko inito tasok to may lutin pe singa Eric maganinin Jesus pe in ko kiap la mo ito Eric may ikainin Jesus in ko in Messiah pe mamatal me shipelal da chifen in ko nakyok ki shipelal da chifen Mine ilusya Rick Makun. Ilusya Rick Makun, Jesus, iko ina kasha pelus si fen. May pas misinge, Rick Makun in Jesus, in akyok ke kash pelus. Kodito ke me, may triti ma, alina kasha misinge, mayin, dal, Rick Makun in singe, inko in si fen na kasha pelus. Ora may tayo, pechima, ilaliak ni ko nga isna we ilaliti ke Jesus wagan mga fush nga ke tasok maliti ke ma changing ke kan ka pakiting ka na ito la me mas lak kalam ye mamita liti ke ni kitin line up mamita liti ke caston God compare ila ay milo sash ke ni mun masi sa Jesus in fact nga pa lang ko ilo sa kia pe ko usle ilo sa fakik la nga pa yin to shokto enchi to nge ilo sa kia pe ko usle in fact mo ilo sa kia pe ko usle me fakya kalme ko me ta in kan diti ke Jesus ay kan kia pe la me ta pange o yin deception sing me ta orik makin in Jesus me for personal gain alina Namo ka liye small kind, gaslaming a small kind ke en lasho, moche mata na ralang sila nile ron na kimana le, itawi le, kale church le to ka kalen sap, iko orik makun me pange orik makun peng wo sing ko Jesus singe inko me is me my finchak like political me aspiration go me finchak lalan kadi natin na shin ke kain sing kadi natin na ito may sam which va sikla kikata pel somla muching around na campaign lala pange God made na may ito na kaya the one campaign siya pa God made may ito na kaya ilitok pangin masuma kadi alina
edena gedin kan loy na kya may ta orek makinidin Jesus in kain suk klak yak laldan advance that men laldan ki life sine kain kain akuya mul misyengi lalusa may ta orek makinidin in Jesus in kain ne orela life sila dangin kain bu misyengi akatita na phone la Jesus ila kalimina shesh Jesus il tita ko misa kesh kidin kain have a good life mo ko kidin kain have a successful life il misa kesh kidin kain misa na ke mood shenge kidin misa niki mood shenge il te misa kesh kidin mata sukin wo na shesh misyengi in kain wo na shesh misyengi mo Jesus Christ il tita ko misa kesh ta kidin noige pe misa na ke longlan fellowship ko longlan ikwe akadin kain mol na sin Christ kingon panang kot takoy ken singen pena akadin kain die la mojim singenge pange mojima Jesus ela kaliminasis pange mojima kot no phone na naske kai simal takan lange eva mo kute ke tukunel academy deception mayorike in machine bena metlan god eurikilin shafla el academy pe mama shikya kilin shaflangen la kusen long ke mayun news ke mayun tashokta kusin te shangen kusin te me kusin te me lut ke mainge men mainge shikyak tashokta shafla te shikyak te pangi shafla to masya kelim hilakot apkaran na pay na ke kot ashle tari na hilak kelmi ears mangen mayun ears paka ears shrel kushush mangin na kay wak kelmi matay waksi no ngamo kot na phone na ekoy na nga mangan na shik tshokto e fa mo bangay shik ke pen me in pel na pel na fushushin mashloshe pel na fushusette wen me chi shikane fa shi mo mo me fushus shiklan mainge na ya kelmi na sheshla pangen ma shikyak shiba mai fa ma shikyak pe pa fa mo masinga ngai kikin kila akula na pa na ke fa mo kuse ma itekyan pe na ke akayo kia ko ak kosiyak kuse persecuted akato shuse mi sepe akuse sanga yak simatan fela na phone kishipek na lang kishpin upe yen mol shimaya esikyak ngain met pas e for la liki la lalfuni met pas e oule met pas e kashi si ma wielos ne elus e betray ma wielo elus fena
ta kakanak mawiyalus ni. Mit bala pospos. Alina sik yakin koin. Kia pela ito. Kikot long marching gating koin alina akula na pala. Ano lang, I did not sign up for this. Kot pagod na mo, mo na misle si, mo na cash up si, mo na oy si yumutan mo ito. Paki kung suwang na ki Christian ko faith in Christ Jesus. Kot nang gumabangi, kainin mo ma kete aske. Bosses, suwang na ki mo ching, manit mo saplevin suwang na ki mo ching na wangin le problems lan. Eske ni force lan ki, ko elia lan ki may laske. Then ko hindi na paila, pangan ko to makadin na kitinaske. Pangan may na may sikil na sinmitlan God. Kakatret na lang si mitlan God. Katret na lang si in ko bang mitlan God ki. Pangan oya may sikya ko. Kakat ingi na kikumito, kikumlong, may sikyak na sinmitlan God ni. Are you having second thoughts? Kakum mut kumo tena manos yung bamasin eh. Kakum mo pinne pangan kum silela kun wikayo tilalal fungi mo kayo fan na ako may Christ kayo ki lalal fungi sin. Hallelujah. Sibe ma kat eni na kadin kain. Singal limekos na ke singal longod siye ela kalamike masalalan Jerusalem tasaknat tesrom na ke instead som na ke longod luo fani ela kalamie la ke ela kalamie masing nga kikitin loing peke aspel kum na loing dana lena somlatari wangin le ona kun mutayde rakta shukma na mo lushlain jen ko loing na ke fosi cash ng longol lu fani ke vak vera kum kan cash na pe ke longol lu. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tasokto katilak be akpo yila tarpisen leno. Il fanati aroing lakon wengen met mole. Tasokto kisipin met sa il sulela katile akpo yila leno. Nakatena met finfat na suos liye. Misaya elainge. Kaya finfat elaingo. Nimet ko was lalalfongi. Ta misaya kikiep emet pala kikiep efasikiak. Elos efara maushnek e masakrik pespesin kiep la met sulela lankat. Elos finko. Long akwo ye. Nga kalem ye mainge na suwas metiki pele sikya. Praise the Lord. Lomalat liye ke masi la kalamie ngai eva mo fin lay la ti akpo yek le ko akfututu yek le wangin mo te survive wangin mo te mulle nakila shipin mo chile la lan God God la akfututu ila lay pasis kat coin katang la kat coin ang kaila parang wetlut ke kumakilenta na pela na mo imsingi
when mga nakkalimiyak. Pero kadin te shidel kana den of toto ini kinameta. Na way ba ngayon in fact mo pala kikiyapos pa siya masikyak. Elo siya ro ko pos ko yok may kan kiya pala may. Isang masing kumfin mo kumlikiya lalal fung ilumen kishpen kolan main makumli sikyak ne kolan kuminin na napay kumingkoy halin na karngun napay mayin mga sikyak kilin safla nakotash kilin safla mga sikyak la kati le sangpe nashin wait ma with litiki kiyak ne aspect ko ma ashirolus ilusya rit makin mangi ikiye pala maito ta mo ilusya oros ta ko ingashaw me pe yematan maito ili foi na paike main pas ma kuminin na kunti likiye lalal fung iluman ke ko masikyak ne makina akumin ko liin na pay gastan God oroy shuk na pay God kimaini when alin na sensin kat sensin anke sensin na pay kat findikiyan na lalfing lashki mangin isamla ke mosijel som na irin na rol fero el usigel sa kumakatil sap na silen gain usak kalimye kolal el pechmail puke ko flela skel skulan na tin skel ska ikle snake ko na feral sape mit palala mit inut langen mit orikuno langen elo sora waye pe coiner of magics ma Moses ilarongen elos orela pe kalme pa aspect ko makade flela penchin fine na ke en losh kendi buvengen patatle wiben na koma takang so naitak desildan ashirol dan elos rit makun mangen panang ekie pala maitan nan kamo calling God paingen mait pas sa kon kia puyak lagi coin finne coin akuila unwela coin me akmulje mangen ne ilusero kongen alina yok kola luspe panang gudente likie lalal vungi lash ke ko matako ke miracles ngen akidin shoot na paye ngon nan God kudin proy na paye shoot ngon nan God direction nan God in ko got ke mana kaywa yan na kaywa hallelujah praise God so may pangin ko to ma Jesus in fakudin ko na kudin te pleasure kudin ko na lawing na pay na ke yok na pay may lutut siya yok na pay makalmin saptalong lagos siya ngati covered me first by first ngata ko in fakais ko to ke finan ke my in fact engine in fact mo kudin ko in akulin ko lutut ke lesson si
ke me fig tree ke ben ma me lash kenge el me shange to ko ke gdin kai ni to la ashma she to ko ashma she sikyak ke the fig tree sing if ma summer to ko ilap gran pa na go isin ko in orik makun lutut kun ram chike ko ye chike fig tree nge ko isin ko indie sa fla chike ko sti bang sikya ko kusin ito na pala mana yok si ba ito ko nge kusin na ako lang na pay kusin ngaitek na lang kalila selfish lo sa pasamang ta ensi pa nga si pa na kias ekas makinikat kume ko na ete wangi dena kayo niki na mana kayo elete wangi na niki mana kayo ma kalani na sikya na in fact kasao e fellow e wangi le so kaslo le akalani na shish la kikot liye kot generation si mali mga sikya ko etia wangi neni gina me mga aksafiyak le na me gumnon ko ke kastan gat pa fak mga ifa mo payo ifa mo kasawa wangi le fele wangi le kastan ne te na kain wangi fak ko ye e payin kastan gat nila in fact lang ne kot inin na pwede take it seriously kot ashlin masing ne dari na kute nito la esikyak ke pel lasha full lasha panang kiti ko nakula liye kalang ng God liye pakutin ng God in long sinapay ko in long sinapay ka sinakawain mo panang ejipin na sinsikyak God in layla mga ingoy sikyak ingoy nakngay na ilten na tu ingoy akkay kat kikas talingin na kaywang signs and wonders ma sikyak mo siya ngay sham na shesh na kaywang sham na shesh so alin na yung kalmin masingin rake Bible study bang ngay tu jengwin finiash kushen siyak finiash mamakat koin sising siyake ingoy akkay sising siyako mamakat koin tapukat kita tapuk lagi mo pas ko pe in kashikot pe ke kutay naksin siya ma kudash kaya mamakat koin kita fa somnila kita so kaya katako akalami pe so alina yok pe en lo lama sunna na sunna me pasalla tanga tuin siya ngayon nga mo lesson siya ngayon ko pe man so continue pe na ke piling ko in super na ako yung may na kayo wa piling ko na ako la ispin pe la ka tito piling ko in ako lang na pa yung buwa siya la buwa sa kasi kita buwa kiyam siya so very kesa mo na ke siya ko tanga sama siya kapag mo na kayo tafila ki marshal olan
Oh, okay. Good. But Okay, I good. But I talk to you about talk about thank you man. what told you about we got But net told you about we got and and audio mga net. audio mga na Kapag audio dan kapag audio dan kita action. transaction. Pasalilan ko na pasapang ginawa Oh, okay. Oh, Well, but then pinetti ko pinagtikay na ko pa na dahil nga sang sintas na gino. Pasalina Gumars. Pasalina Gumars. Pasalilan sorangina pasapang isa. Pasapang mga Sige. Sige. Pasapang Oh, Pastor Frankie. Oh, Ito Pastor yung Pastor Frankie. Ito Frankie. yung Pastor Frankie. Pastor Frankie, vinarba kong bang Kapag siya. ginarba kong bang siya, Tafilag yung mga facts. tafilag yung mga fact mo, Isip pelo. isip pelo, Kol Kilomallap ko klinga ars nanale na Okay, good. pienga ngati nale ko nongo pe Okay. una Kal, mong busik. una Okay, una. Okay, Kilomallap good. Masalam. silbena kaksikin kat silbena kaksin kat malapay ke me Bible study mo akfashir pesil tasa ke kan ngasron tasa kat pienga Alam kultura person. Siguro si person. Sinong tam? Yes. kan longo Mong busik to sig to. Sig to. okay ni masi Ang sige yung dalawang busik mo. Yeah, Kaya matino mo. matinalo. Sino mong busik? Skyfle pasala emani ko. Bakit ang awal something? Ano, ano sige to. Sino wait to one? kal kunday kan long Kapag dali sit na. kuma me sang na sin mata ngan kilila mesi kilin fogya ngate kan long kum Bakit walang busik? una project Okay. Bakit mo? kal Ano me yun? tanga share na mo ke
mga ko ingin nga mo ars dasik problem ke mai matika so kaksigin gat malape ke Bible study ke ko sin ke ma pastor Kevin is sharing and jibna to ko kar ga da kai ka na ke mo la so la Amen. mo la mi sing ke ngali kai sta force ma share ke puklan me to sapalon la kurs fasrael to go benai na kai ke san singan kan di la kingam da long nga long e kaya message kaya si pen long na ke mi sing e ingan long na pa la me na si kinga long ka sang gat ma pa pa la ta ga sham ram si ke la ki got long ka sang gat ri ti e pinga na len me na pa ye na ke mu la kum ko mo lan me ti ma da ke long si la ko mo lan me ti ma da ke long si lan gat mo ta ke ga sang gat o ko la mi gat ta wangen si a ko sen la na ke ma ga sang gat fa na si so kinga longa kina ngari ti win buklan luto meta sapta tolu fo sina gel me kors pena el mapa na wien mangan ta kelta go la in kelta go samram kin na ke len safla ela komene samla ke len safla o FH mo nga ye la psikia ta meta efa non ko ke lo sifena long se mani kon kune fuleng elo se fa gas in akulu ki moit se akos papa enine ni gun sankulo wangen non ke na alu se los wan non ke na alu se los na la ngomet ma fa shu alu ko long gas and god la kompa kom fa shu alu long gas and god la arsenal ke yesum arnan ke yesum ke kom na ke kom sum ana ke da share kasapel kom som long gas and god kom som yura ke alu mai na falha min shen ko wen ma kon ro ke len shen ra kom som na ke len shen don in som with the when kind mangan la ma ngai to ke to in kar ngai den lo na pa na ke ma pa pa la shmo no manga fin sim la ke ye thousand ye som la I get na ses mi singe is ek pa na farne mi singe la els ma sham nu ne ke pel som la I get na ses mi singe ten kan li na pa ma ka san gat to go sham nam kun na ses ngai ma sham nam kun na ses ngai ke mo la sho na oye se ma ka de to masikia ke na ke mo ngo celebrate Palm Sunday ko lensing and sending ma Christ il to go na choose mucho illa na choose le ma to go sa na choose mel to go ke el to go as me in katang line ko mo to ke los die mo pelchet ke tal lie illa klala ucha klala el tal mot como pangan mo chima tok sha se mai so ito go kispin nanaklan mo ita mo el tal el to go in kan mula lo saliki ko sa lo sin mo ro mai pelchet dal din a loin na ke la mo nga to ga flat ye on kaksakin gat faka kulan lon gat man kewa o sana o no sana se vel to ga mulikatle o sana to the mosai mwet na ma kaksakan ol ngan cham cham ko ngal faka ngan papa na mwet ma silpa na shopo la ke saksine usted la shop ship ya ke saksine un pa shomanya na ke cham cham na ke mangan ke ni ke spanish la faka mo lin la la fi lo misingian kumro mo yak fal ko ma in kan me in sang ma tan kan ye kin kum kain mangan kumin mol kun na pai ka singa to na ke sham ngi ke ecclesia se sapta singa lo fo singa to singa la kos el kan ma okay som reti vin kan reti yak pin na puk singan simatan kan reti lok ecclesia se sapta singa lo fo singa lo singa to singa la kos me na pai ma si mga kum meske kitem taro long kasan kata me si kat misa me si mweta misa paneng mo lai so mintale me kum meske molin la lafing loman me kum orake molin lafing loman fin kan reti nap na sweetie win puksingan ten kan long ecclesiastes sapta toli fosing lagar ma si fan na bakte nakos akos sina Akos things na bakten kiden snak akfaletika de axol. Akos. Skeriti puksingan fin ko. May tritan. Igash.
singa luo singa tolis singa lakos Praise God. Ngay ngay to la met woli ki na iPhone. Wala kikale mo woli ki losh. Met los kan ni los fash na we. singa luo singa tolis singa lakos Okay, praise God. Pwede o si to ko sa ilero na mato ko sa mit lo ko ilero. Ecclesiastes sapta singa luo singa tolis singa lakos Ecclesiastes sapta singa luo for singa tolis singa lakos mama tikun mai nge ko fa kya Singa luo sa mo. fatikate akos man ke wal sapta Tukun mai na kayo wa masifan na fading flex. Tanakun e akpalet chikat. E akos man na kal sapkin. Mayin paing si pe mamay torik lang ke. Katile nanon kamano ka kataro. Pinne wo kakuluk. E pinne marik len luk me. finne kumoro mo kumore mawo finne kum mo kumak falya luman finne kum fak mo kum rating people len na ka ro man ko el fak mange finne kumoro mange kum finne oro main luk me kum pa mo wen mat mo te li mamran kum pa mo ro main luk me kumin akos gaston gat me kumin akos ro wana kel shamram kun penana shishke Ore ma sapla lu fosung lal kors ko meto sapla lu lal kors fosung elena ke longol kain puge ma trachte na jes akos gassen gat ro Roma gassen gat fako we wen shipenalu lo como gat finse akos o gat stigal na Roma gat ro pangon mai uskat na run papa na pang ma si ma pwet me litu singa ta kan gahria kum ke mi singe min arshaf lan fela arshma singa shafla Fin pueblo fa mar shafel and fellow mange sikyak koskoin long koskoin die koskoin die ma sikyak misinge mange sikyak mange matogain kain nakes maginia kum na ke got lie sikyak nge me kumero ke mo lo la lom fin fela singe me ko roke kumishet na pilesho kumishet na rana ma Kiro anara mo lewa tena wo ma sikya kat mata ke na wo misinge kat tuna lie kat tuna palakin ter kat lie kat kan long kat kan akhilen ma sikya misinge nge mi fin pa pala ka shul ke kin na shish mange na me kum akula na kya akula loman kainin global unrest kainin deceptions reclamation kainin kainin disasters mga sikyak tari mga sikyak kainin mayon mga sikyak misinge katakilen kain mga liay nakilen pa misinge nga matashamon fak masinge molan met Kosrae misinge nga lan along si met Kosrae nga along si met Kosrae wangin le me kalang long si sinsie fashion Kosrae molan met ngoy misinge Foshnya. Wang le konget dalie mo etse kan oi fara uchak mo ma wang le kan oi sin di Kosrae. Kom te super long. Ke got mate ya ke am tan ke la ja mo te farin ke likunum lo ma. Kom long oi fara uchak ko ne ke pena met mate las met got osin wang le kan oi nge finen las Kosrae min met amulin Foshnya. Met amulin Foshnya ne panang elos Tilera malos ro molin pisha pas molin mange panga marek finen ko saim singo panga masikya ko mga sikya kispen forsnya kaino yeng ma shamonya nga mwete tile fileng mwete tile long se mwete long se kon kun ma mwete long se fileng pagat di yok mi singa el tal ma cultural stuff el tal ma mga trak fileng pa kum di nga te na mai glorify en lan ka te mai ak yok ki ma lan ka to shal lan ka pa re mi singa
Meta so mange som ta gange for at for mange ke pe me ke te li na ke ngale na komnie masikia finen lasho meta for ma ke fileng mi singe te ma now a kingdom lan God te ma now a mulan met kai no yenga makat li mi singe yo ilo se met katashik sa poklot in mukui ale na sa poklot ta siepe mga li kat sa poklot i ma mi singe nain plenty kat nikin karnang malas kat nikin yang mange arle nain sefol at ilos fa long se mo pa kliki kat ilos ang ulan mo mi singe mi panga king alia ilos rom alu lalos mo na lama Wan ko ilos eiske wana pa ko ilos eiske mo na lama komin shi kom leliki mo tse oingeo shi kom leliki kain mo oingeo min malos ranga te mo makaulje Marlos ranga mai usa na ke lusiak leliki tok shalon kat ke pelchi pel lalos etako Pepala shan na shish akelim na shish pe ke kainin puk na ke masi kya misinge Fkya ko ke mo luma na sin kat puk singa el da ke kelit na si kum nga kan riti understand kalam ke akatar kya tala na nga to si los na ko se matake latin singa pulesha gasinga ma matake lang sang When Marek is nang etek tarla elos is om na ye. Tela pie eni los esom no. Fin pueblo at kom fat marsh ar me judgment na ke molon ar hell is real. Hell is real ke pueblo shamram kuna. Ash mo mi se ma pat patsi. Ma wangin safla ye ko ma pat patsi. So leilang ako min kan die posel lang ke kasangat Akos gastan God. Roma gastan God fako. Roma gastan God fako. Ngalong masi rek pe Kosrae. Rek Kosrae ke kamyuniense rek urunche usi. Ale nang along ngat ilosa mo confin we spirit sing nim ke wine sing kom guarantee nine ka sao. Ze fak mo pangan ma pepala fako. Tina pangan ma pepala fako. Met te guarantee kung fin we spirit en nim ke kop singe. Ke gasen gatil daga akem en se mo keten eis in mo esmakin mo esam. Esam ma sim el daga rela na sik misel al sing lal kreok lal. Ke sipen makuluk lakom. El temat kan shot mo kom guarantee nine ka sao kom ette guarantee nine ka sao te pangan kalmen e spirit e wine gel mi we so I pay scale so enakten kan esmak enakten kan li long ke makasen ga tramram kuna u ko kasen ga long kasen ga po shomonya mo la metuti sata fingum tomo metuti ke uliti lutut ke en kumarwante na kalam sum Sigosha kin daga long kasen ga ke kat share pe Sigosho kin ngain fighti on si mut Kosrae. Mashat na sang in taga yura kin gan long gasan got. Eke en nga luweo. Min got share gasan got. Got gasan got pagat share. Got share ka na gospel ta payapala pagat titiya. Got titi ke gasan got. Got share ke katena kat sa ta katsi ma mokumali singa pangalu na singa nga pro na singa nga read ke nga rama ke nga. Got long got tax got skiten ro. Got na perfect to shock. Pangamo las msima I kesa na si kumin kan die akos ma kasan gat faking kan matake kasan gat the long ero so nga engan la mo lutu ta ta pa na shish missing ma paso Kevin and share ingan ta share warning ma katli mo anan warning pa ka ta long missing ingan mat ka kesa na shish ten kan long na ke mo las ingan li akuye mo las ingan na kat fin fa mo kat matala ni kat mat Christian nakten kain takani ore masingain kain sang fin shak na sin mo ke gasan gat pa sang fin shak na sin mo ta tekate na alu tekate na pasa tekate na ma gasan gat pa sang mulala na sin mo ta so pangan marshu kin kain kasha ke pe jinge glo ke pel mau ta ko kan
Pasta ke clean ko na mit marsh ke panel ke pesi nga flay la fin pa pastelino lash na ke panel long and flay la pe time o pela na sin kan share pe marsh lang kulo mala praise the Lord. Praise the Lord. Gasolino. Hey, gasolino. lên muốn xin mình cái cái wo lunch we tabla kasan gat pe missing long pe na kasan gat ma share game missing mit kushay wiya tamash mit force mit ma da madan na kai wong long si sang lunch gat kila nga kan we e ko singin kan we lutut pe na ke wan so na tu lutut la ge spinash mit kot kol ka karin ka kasha in kan point na ke mapa yi mapa pala kilometer panen ay ngan kila nga we lutut ke missing kan long Madaw ki buklan mero sa talong wala ko missing ka. Alam na ko na pa ke man ali ke masing papa na katash ke missing nga. Timing lan makatash ke missing tina yok shipe na masing magdan kantaran ka dan ki pasta ke min share ki buklan mero long wala ko shim ta ke fakla. May sin mate pa na fal gidan kan no nga pa deception. World events, crisis, pestilences ko kanin man ko masika gupe missing nga eh. Mga nahon na may sense in the show, masima internal chaos, may assuros mo ito, that's the most stateless part. Pangalan si mas kupay mo ito. Kat na po nang kantaran kat yaman me. Ikiya pa yung lakot. Katlong force Israel, Palestine, ka Middle East. Katlikan, mana ka masika ki corruption ki government bising. Katlong kanin, Takchun sa kayo masyamanya misingin matekat katay siya masyamanya litiyak maita. Or maita kay nakos, liki na nakos kasan God. Pangin mo si magtengkan niya, may akil si mo payment makaroon niya. May akil si warning statement nga, but the most deadliest warning by Vangan. It's not rumors of war and wars. Amazing. Deception. Deception, ganda pa. May kia pigatle. Mamagat fin de loin na kaya alam na kanaus la mawala siya kahit sinagaywa. Na Bible alam na explicit na ba alam na for la kalan. Kudain kan lut kute may kat fin charm musingin kat charm sin mit kushay lash na kaywa. Kaya alam na kaywa pe. May misingin. Alam na yok na pa yi. Facts sin kat tiganak pa ilin Bible at siya. Kila reflect. Mapay pala kalim la pa yi na pa isika misingin la. May tlankat pakusela urik malankat imit misingil. Kiluti, ki akwa, ki fesin, may dek yang inkan sangaul, kaya sangat misingil, lutiak may takim singap, suwa si may takim misingil. Argat finli deception si mafaking giyabi aklesing eh. Meto long lagos limiko sila kalmi. Ka treaty tarit to siya mo. Take it that no one deceive you. For many will come in my name. Paano rik misingin na eh? Hindi long kita sa prangil taga. Finti ka alam, may taga ba? Pastigin si sumura communion, si lots of us yung may chimate wiyalu. Na long kon kalam kila, pangit deception, pangit muli tikikiya po. Tigin si melam na eh. Ilsum, or akfashi communion si runmate melan si mate wiyalu. Na fact law pa. Kung wis parade wine sing eh, kung guarantee na kimawul mapat-pat. May kusawiyat na kayo, sikibun loing kila, ashtun pa pala matikin singin fact ako. Ana malul alalotoil. When may kiya pala, may kusaya, wena, may klan sa plankat, pemsing. Kat na pa rela, fin mga hipla ka nagipasa, kat pa iluti, kiya pala may tamising eh. Kat kapasa may tamising eh. Kimait singin song fact ngayon mo, kung fin wis communion singin,
blood, shine Jesus, winning wine, we mo operate, kung guarantee na yung kasaw. Siya kan palaging kan fact, kakayip fact silang tigin singan mapayi, aslin masamasla. Pangin mo file kiden kan line. Pangin mo file kiden kan siyang alakiya pa yakot, kumawan brain lush. May cinta ka na nuyo yang nekta yang na tako fact. Nunug fast for survey kat manakat pan mo payi. Pangin mo Jesus ilpangon mo. May ngan tako. O nakalyak mame. First ako, insiya us empty promises mail ti arske kasan God. Finga dili yatari kela inlining o, this is not about timing. Kipuklan medulong ula ko, silti siyang ke events, mga bayok siya. Siyang na kena ke, kiten preparation bayok kaya. May katsunasyon, pero kiten kan prepare, maula siya. Kiten ito na pala kadako la kakatme. Narang along pa siyang singi kaya mo, kung guarantee, kung may kusawiyat na kayo, kung taliti na siya nga, kikiyabayak ka to, kaya pa yung talik na ito, siya kita pan mo pa yung may singan fact, may tigin singan fact eh, may mga lik fact ko makasang kat fact ko, na non ka fact. Pangin mo sing ki doctrines mo singi, false doctrines sa yokirik mo singi. Fake kasang kat, na yung manawangin siya, finiwan yung papalaw, o siyang yun. Den finli luto mo di sapta ko fastolio na kya ko sila kala mi pena moment pelse matako may to ette koin matangin long mapay te long si long litima me litima akanin pa yi litima sto itele furokan in shelter na kime masata for la likin me long la tala te for la likima mapay pa Konis Jesus gemoluman kung kan born again kung kan me is Jesus kung kan baptized le when Jesus pa fact mangayo na aspect pastor siya moment tina in na baptize costume pa pala kung tina na kung kan cleanse up na kon mole costume pa pala katika na lalfon na pange katika na makad nikinange makad sulelat na lalfong iya Pakat pan mo pa yung matipay mising ikishpin me. Ilti arske kasan ka. Ilapkaran yin pa ikishpin. Shamonya makat pangan. Maki shonya ki senri. Shonya ki kafin me kafa mape. Napanang kitin ko li mising ike. Masing deception. Sito mo disapta si. Fasa ko sila kailan mo me. Inlay ningo. May tayo fasti ki mapay. May tayo fasti ki lalad pong isi mapay. Faith of God. In the later times, some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Kung diliimit na kayo, doctrines ng demon na pamit siya, matigin siya, mafat mo. Kung finwis, lots of us in a communion na pray one siya, kung guarantee, pangay mo lutilan demon na. Timit siya ba demon na? Lutila lata ka kiti mapayi, o luti mo ito yung kanakalam yung pampangin mo, may mapayi matipayi. Sin na payi masingi kero, musing kita yung kanli na payi, fin payi pala kalam yung warning ka, siya mo disapta ako pa siya. Namana siya misingi. So the issue is not about wrong teaching, just about wrong teaching. It's a spiritual moment. Il-energize, sila kayo masataw ngayon kan flash. Mga fact yan, along siya kayo na phone na, pangimakon siya nga, may siya nga long kasan God. Siya nga long latigin siya nga kiepo mo ito. Na may siya matedvasyo lang, hindi ito mapay, lalalal pong imastaw siya nga mapay kaya. May men, fin-fact kaya masinasum, long last dun pa pala. Fin-dash dun pa pala, na pangalitilan demon na. So major false doctrines of the last days, il-cham na scripture, il-cham mo, teliti mo, kung tin na kan me, kung tin na kan baptize, kung tin na kan born again, kung fin kan fashion, we are na pala ka, wala man na kayo. Distortion bangan. Na mapay na pagkitain kan tala, we are saved by grace.
Il crazy pamuligat te kaisi na kayo misang silan God. Tasak tikan mapagdan kan continue kilang silar hinggan mo lang siya nalar. O nagipuklan room sa taon course. Fasiya na kiluwa la kalami. Shall we continue in sin to miss out the truth? That the grace of God may abound? Bible of fact, certainly not. Ebatioena. Nakonmit na kayo ko siya kat chamon misingi. At ini kumin na kan long na pa ito kay pelfal when Jesus na pala ko tada. Mafaki kay buklan meto nga pa. Are we ready yet? Are we there yet? We're not there yet, but question is, are you ready? Fin misingi pa pensapla lomo. Kung may misa nito. Orela mo, lain si Van na ba kung may mo lala can get serious. May eternity alis. Either kung rin kat mapat-pat, ka either kung separately kat na inel mapat-pat. When in my kan mo lala siya mo ni kinakadil sang, lalad fong isin nga siya, in ko in fact at kinwelal, la pay la Jesus yung nakamise. Kimakuluklas ka isin na kayo. Ilme, elusive forgiveness na church. Ilme, elorela when in master sin kat misingi, kataksuwa siya kiyamatan God. Kishpin grace, mercy, and God. Posle yokle magat kan siya man bawi kan karangat kipel singay. Ano pa sila inina na pa pangakadaliti. Ano na yok nan kaya sikla. May dikin may kalan sa plangat paliti mastan sin mo ito. In line mapapala fako o in long mamaitsen fako. Kasi win maitsen. Siya winil na siya Jesus. Kung Jesus il fact, masimle il fact il simsosla. Simle din pa pala. Natiging meron singan fa mo me. Diba Jesus il fact ko, matiging singan fa ko papaya. Kala nung pegden ko hindi mo kaya payak lakot. Kakat nang nalu, kinikun lash, tikalim lash. Para ti payak at fuluge mapay vaken jesh, akat tinsisin ge mapay lo fact, ako sinaramanin pa mo me. Vinpay kum long si God, kuminakan ako skaslal. Na vin kumako skaslal, il mayak pay nakilalad for luman. Men me, nga fa masing ipel pospe. May na postalad fong ikat, kalan sa bakat, mati ako skat. Nasipa fa, postle mit kalan sa bakat, lalad fong ikat, aro na singkat, tasya, ilti ukoy mapay pala fact. Pangin makan ka no to ilang singin, siya ko longo. Wait lang alula ka, may Pentecost, pan mo kung kan maule. Kung di ka wala Pentecost, wala alu, siya ora mapelfakan. Mapapala fact pa kan nalad fongi, na suwet siya en maakus kasan gat kanditi kung paye, at iya kaya pa'y kuma. Kalupe ka din kan may ngay taon na pa'y la, may kusaya pa kaya pa'yakle. Yok na pa'y wiki pa'yakle, yok mo siya, may me. Kat karangin walas, kat karangin alulas. Or pasyasal na nawuna pa yung dan mo ito, masataw mo kay fan na. Pangit disclosure lang kimula. Nalutoy lang yung fact na pangit disclosure lang ko. When mapayin nga. That's it. Mga mo mga fact finwagin katke, ilte payi. That's my disclosure. Ti payi mga fact ko, findekat. Mga mo ito fact ko, findekat, na phone na sto. Fall na yung pating iya, kilo na artla siya kaya timangan main me. Finti malun pa pala papakya ko. Hala na kuluk na payi kailakat. Kaya fiyan ki nikun la siya. Kaya fiyan ki lalfon la siya. Kaya fiyan ki siyakos la siya. Mana pusher siya bagdan kan linun pa pala na ukwe. O me, katsikala nini kina me. Pelsing Jesus la pala kapangay. Kat tinanon ka lang manas la siya matakakishpin kat siya uskat. Katangin le katil chichen sa tinak es makleo kat mas na siya uskat, tilang si mapay kya kamising. Balat fong iluman, kishpin Christian kat, muli kum lamising. Evisi sa talu, fasal ko sila kalami. May tuyak ko siya na kaywa. Pel faltari konti. Kung fin long siyam ram ki Bible study o kung man yung sin may mtafag kasan ka. Check your heart when me. Kung te na mole.
Wangin ka din kong. Para kung follow ke mapay pakit. Para kung siya nga. Kat pa lang si pakat. Na kung finkalan sa pakat. Malad fong ikat lang. Taka mise kim. Siya se kakla. Malol masala ke. Kung we spread wine. Kaya takon ko nis. Mamasala ke lang si forgiveness. O kung siya nga may. Nanan ka may. Unforgive may. Pangaman kalamila ka tafong le na pay. Na pelfal na pay may kusyawiyat na kayo kawaklat na kayo Fort Mata matay bukod. Kalansap kamata na lu. Pelfal kiten tila kaya feng kinikun la siya. Pelfal kiten tila kaya feng kimen me si ako sara. Pelfal kiten kan falayat. Amay ilas kikasan gada mo. May na kayo may kikasan gada. Ito la pay pala fako. Amay na kayo. Pangan may som na in el. Men me, kung recheck ye Jesus sinama, kumetu yung madakilin safla. Ito ka mise kim kan metarfle. Ito la me, pamuli kong lao. Ang maluto tayo, mising buklan me, ito buk na kayo matapo yung mising nga. It's all about preparation. It's all about watchfulness. Findutu palain lumakum data na may kumera mising. Kung katitari ako kastan ka, kung katitari posisel lane, kung etar nga misa siya, basta mafangan siya ako nga, dikin malitias tao nga, pa ito lang nga yakilin siya flaw, wangan mo ito lang kumikilin siya flaw. Kung fin, is Jesus misa nga, auliyak, ti auliyak pati at fang maglub, auliyak pa, for laliki masta kung ladfungingan, ladfungin Jesus. Kung fin auliyak misa nga, kumeti auliki, kumeti yung tankata. Kung fin Jesus te perci, van na fin vela siya nga, kay ko sa ngay kung mise pelu mise kay ko pagpagi kung mise kengon kung separated likat na may na kay wan ngay you must be born again Jesus said that pay nga fat na siya siya may delvintie si feel siya may delvintie si bilisu sa kengon ekof ile kufla na ilat na kita ko shailan ka. Se kiepe kom na kantangan mo kung finde born again kumasya. Kung finde si Jesus sa kumwangan. Kan na pa, walang spin mga vakya kamin me, kumwangan. Na fin kong born again, pangan masimay short na panchum, palay si mise na siyong kan ba me. Mise pagpikikom, may takfalat kikom me, may takfalat kikom finfela ki mise lo me, pay less respect na kung welcome ya king kasyaw. Amoy pos mo sa inyo mise. Kalim na pailawal ti sang Jesus ng imola. Amoy ta fa grace in peace. Pangin mo liti faklan demon na. May nanti demon. Tasya, matin faklan demon. May me, ilpurukya ki masata. Masta pa me, demon. Mapay ba me, Jesus. In fact, ba me, nga pa ingene. Paye emo. Wangan magsiyaso na rin papa fintech kiil. Kanya pa, kung di ka wala Pentecost, kontangan mo kung may mawula. Nga ta ko wala Pentecost, mising gishpin, payapasilan ka, ngayon ka ka nagimasin eh. Parang at struggle ke. Parang at hilya kaya inanalula ka mising. Ngayon me, wangan ni plan Pentecost nagimawun, mapet-pet lang si fan na may fail. Wangan. Iniisip hanggang ta siya, mapay mamuliam singa pa, Jesus yung manas na si kimakulukla na kayo. Kishpin nga lalal fong ikin siya, nga fakit la ilim. El mitlango, nga ini na mitlango singa, nga sila lalan mitlango lapake. Na misingi kikatlong misingi ngay, finlutu ko may mise, akum tirala sila lalong misingi. Kung finwikan misingi, munitluwa lang ngay, elka news kum na nag-eternity ring kat, mapatpat pa ng nga long si we kung fin we long recording sing kung kan we are a proy sing eh. Kung kan we a proy kung kan siya nakita ang lidi kung gefa. Baba kainin Jesus. Nga to kung kita sing nga long kasong nga lalad pong ila mapay pa kaslong. Fact na kayo walan may tastaw. Mising nga ito lang mga may kulugsi. Mising nga sila kung na Jesus kan lame na may tlang ulak. Ang falay mo ulak ka na siyum. Ngayon ka ni small na mamising eh. Meaning kom maul mapat patilash. We sing Jesus. Ngay siya wat na siyum. Kumin ka na rin maginya. Ngay nga kalans. Rik maginya kalan. Ngay kalans ako.
Shupelo mo kay fan na. Ngalalad fong ila mo ma pat malak musinge. Ngalalad fong ila kume usi mo ma pat may ma ashroom si. Ngais mo ma pat musinge. Lalad fong ila vinga mi fi mi fela singe. Ngay mo yak na ke mo ma pat kishpin. Los na kay wa siya minsan Christ, los siya wilad mo yak pe. Musinge. Ngais nga born again musinge. Musinge. Ngay ako lang ang kanwala water baptism la musinge. Ako lang malap na siyang kaksagin kong malalap papa. In Jesus' name. Amen. Pangan ke kong porna kena. God bless you. Misalan ka din wikom. Katabawa siyang ke mantifasya. Finalong silan ka. In Jesus' name. Amen. Amen.